Kapitan Inteng! Anyat nga tangam kabadong. Saan nga umay gumatang? Umayak ang tawag. Ni, anyat damagam ngay. Apay ngay, asan kayo matanyag kulkuliktar iti basura? Kat agbaybayad kami mat iti garbage fee. Heh! Ni kapitan ti pagdamagam iti dayta. Apay ngay supay laing ti pagdamagan, ah? Kaiso nga ron ti kapitan. Ay na! Nabayagan na dyak kasarsarita day dya tao! Nagapa kayo aya. Idi pa'y ah! Ha! Ita, ibaon na ka mapanagdamag kin kuwana? No way! Kahit kasano nga ron na masungbatan ka ngay. Ah, syaki din. Ito mo na makisarita kin kuwana? Ay! Saan ko nga raramidin day ta? No way! Kunak manin! Nay, ada kayo matgayam adwa dito'y paradaan. Tata, nagururay kami ti pasahiros may. Ibaon kayo man nga raw. Sa dino nga iti pangibaon nam kada kamay, tatapadaw. Si kaman pa'y laing to mo nang ibaon ka. Ha? Siyak, tata? Wen! Umasidag ka, taday bagak. Ingkan, tasika ti kurusunada ni Tata Badong nga ibaon. Sa dino nga minti pangibaon nam kanyak, tatapadaw. Amkwa, mapankakin ni parinteng. Damagam da ito'y kunkwana. Anya nga day ta damagag, tata? Damagam man kinkwana. No apay asan da matanyag kulkuliktar iti basura. Ha? Day talaang, tatapadaw. Wen, day talaang. Day tamit lagayam. Naglaka. Ingkan, darasem. Awan ni kapitan, siyak ti naka-duty ita diti barangay hall. Ha? Apay ngay nga awan. Diyak amu mapan ka di balay da. Apay nga min aya. Ada ko malaang damagag Mapang kay di balay da tadamagam kan ni kapitan. Wain kagawad. Ay, mapanak tuman di balay da. Ay, maganta yun. Ay, awan ni Kwarog ita. Ay, saan ang nakaagot, ah? Kapitan! Ha? Kapitan! Kapay ngay may ka? Ay, kwa, kapitan. Ada ko damagag, kapitan. Ay, agtugaw ka pa'y, tamangantay pa'y. Ay, ada nga min ipadpadamag ni Tata Badong, kapitan. Anya day ta. Anya nga minayin. Nay, nayaw-awan matan dito'y panunot ko. Mabisin kan sa lang amin. Ay, unsa, kapitan. Ala, anya ti damagam. Ti damag Damagam nga minan sakbay amangan tayo. Ha? Ay, anya ti sidaan tayo aya, kapitan. Isu ti damagam day ta? Ay, uwan, kapitan. Puro karkarni Na? Papaitan. Kukod, kin karni ti baka. Ay, mangantay nga rodan, kapitan. Ay na, suga ka. Ay, dandan ni Jack Martin makapag na. Hem! Ha? Ay, nenay. Ay, si Kamot gayam dahi ta nakatakder di ta, tatapadaw. Nangan ka kadain. Di mo man damagin no nanganak on winusan. Siyak tirumbang agdamagkan ka. Ay, kwa, nabsugak nga main tatapadaw. Nakipanganak ka di balay da, kapitan. Kahit, dinamag mo, di padamag ko ken ka. Ha? Ay, adda ayamag tatapadaw. Nalipata madagosan. Ha? Ay, awan. Adda ayamag ti padamag mo kanyak. Ipadpadamag ko, no? Ay, won gayam. Malagip ka, di ipadpadamag mo. Dinamag ko na. Anya nga day ta? Ipadpadamag mo, no anya ti sidaan da. Anya? Ay, nagluko kan. Saan aday ta ti padpadamag ka? Ha? Dinangag ko anay bag, timbagam iday. Damdamagam, no anya ti sidaan da. Kunampay? Unay kamitan na sana makawawat. Isumutin nangagaw nga ipadpadamag mo. Sabali man lang ang tibaon ka. Di kamot makaw, awat! Si kaman lang ang tibaon ka, Kwarog.
Agpasada akaon. Mabitlaeng. Pangibaon am aya kanyak. Kwa, ingkalaeng damagan da ito ikinangkel mo. Anya dayta. Damagam ken kwa na, no apay asaan dan nagkulkuliktar iti basura. Anya pay. Kawanan, dayta lang. Mayo na maun. Tapnusan ako nga karasublay. Dayta laing nga raod. Inak nga ro din damagain. Darasam tagurayak di tawi. Antay, ayan ni Uncle. Aday jay salas, agbilbilang iti kwarta na. Ha? Ay, inak man nga ro di jay. Barang ikanak. Ingka dumawat inikanak mat kay. Oy, nagmayatain. Timing nga raw. Sambutam, tagbilbilang pailaeng. Saan to namang tad iti uray 5, nunalpasan ti panagbilang na. Sige nga raw. Uncle! Uncle! Gasot, 2 gasot, 3 gasot. Uy, busy 1,000, 2,000. Uy, nagadumat yung tibilbilang ang mga kwarta. 3,000, 4,000. Agasang may dita ang kwarta. 1,000. Di ka man natagar Ay, hukom ikanak- daytan. Wow! Nagadunang kail. Dayta pa. Wow! Pumanaw ka. Madisturbo ti panagbilang ko. Ay, uray sana kung ngagpasada. Ang adagam damaga kang kail. 100. Ang kail. Aday patpatamag ni Tata Badang. Nayuna kunti kwarta. Daytan. Wow. Natidamdamagan na. Adula amin dayta. Pumanaw ka. Sige, inak nga rudain. Ay, matuo ka na kaon niya gururay kinikwaraw. Isuan na gawid na kaon. Apay nga min ayang urayom. At dangarod ipadamag ko kenkwana kini Uncle na akapitan. Tapay pay lang nga min anas ken nga ipadamag mo. Sikan amis mo at imapan agdamag. Amumat na nabayagan na saan kami ngagtungtungtong iti daya tao. Anya nga min ayaday tata siya kung timapan mang damag. Masangaw. Ay katun na. Nalpas kumutin dagiti trabahok dito'y balay. Mabalin kung tirumwar. Sige man nga raw. Ay na, mariribo ka na ngaminan kahit. Sige. Tainak damaganin. Tapno saan kan amariribukan. Damagan man, no api asaan dan niya kulkuliktar iti basura. Ay, wan gayam. Naurnungan dagiti basura di talikaw. Yung kadamagan, tuyang. Dayta, tikayat ko amaamuan. Kapitan! Kapitan! Maray, si kamot gayam dayta. Ay, adda ni Kapitan Maray. Ay awan, ada na panan na. Adala ko maumay ko damagan. Bareng adan inton madamdama. Ay, umunag ka pa'y ada istoryakan ka, Maray. Anya ti istorya ang Maray. Ti maipapan iti bakit akaaroba tayo anak itaray. Ala, umunig ta. Ay, saus, mayat day tamaray. Sige nga raw, umunugtan. Ay na, nagmayat gayam ti umay makiin istoryakan ka dito balayaw, Maray. May mayat ngam ijay tirsina ni Maray Juanang. Ay katuan taad na libre a merienda. Ni Maray Juanang, pulos asaan nga pamerienda. Dito'y balay, libre ti merienda. Ado pa ti maimaritis ko kanika. Wen nga rod, Maray. Dandanin sumangpet ni Inteng. Urayo mun taagdamag kanto kan kwa na. Ay, nalipatak mo tanjay damagag. Gapo iti kay istorya, Maray. Kat, saan ka nga roden nga agdamag kan ni Inteng? Saan? Ay, Maray, anya nga tituloy gayam di istoryam itay, di bakit anak itaray. Jak pa'y ayan alpas di istoryak? Saan pa'y? Anya nga'y di nagpatinggak. Di mon malagay. Ay, sus Maray. Agpadatan nga agkabaw. Ay nabataw. At dagayam na kita ray akaaruba tayaw.
Saan man aday tati padamag mau? Sa anak nga interesado. Ay na, jay kaaro. Kahit dinamag mau, di padamag ka kini kapitan. At daya mag... Nalipatam? Ayun gayam. Ipadpadamag mo no ag kandidato ni Kapitan Indon umay nga eleksyon. Jaski ka, detayamay. San aday tati padpadamag mo? Saan nga raw, ipadpadamag ko, no apay asaan da nga ag kolektor iti basura. Ayun gayam. Kahit, hanya nga iti sungbat ni parenteng. Sungbat na ko nam? Wen, kay sungbat na. Awan, di na sinungbatan. Taapay adi na sinungbatan, Awan ni Kapitan. Ay. Napansiguro nagpasyara niya. Kahit, kanya nga iti naramid mo, ta nagbayag ka na pan nagdamag. Naging inistorya kami kin ni Maribanang. Iso analipata mo, tinagawid, kasta ka day. Nagmayat nga rin ti maki-inistorya. Ayawanain! Manon ataaw ti imbaon ko ama pan nagdamag iti dayta kapitan. Pulos nga awan tinaawat ko na sayat asungbat. Kat apay ngamin ayan no si kantimapan agdamag. Agkontra kami nga ron kini parenteng. Di na kun may baon. Naglakalayang mo niya padamag ka? Iso nga ron asi kantimapan. Tapno damagam amin kin ni Kapitan ti kayat mo adamagam. Apay, aging gaita. Aging ginura pa lang da Kapitan kan kabadong, maray. Aging ginura daya. Kasta matimbaga ni kabadong kanya. Iso asa na makaasidag ka ni Kapitan. Nasakit ka no tinakam na ka ni Kapitan. Ne. Ita lang nga amok dayta Damagam tuman ka ni Kapitan, maray. Ti amok. Awan ka paniinteng. Gayam namot amin at tao dito barangay tayo. Nuan niya launa yun at tinaginuraan da ka ni Kapitan. Alay, sige tay bagak to ni inteng, nga isunto ti umasidag kan ni Pari Badong. Tapno sumardengan ti ririda, no addaman nagririanda. Alaman nga rod, maray, nasaya at dayta. Narigat, nagpinpin na nga to daki din iti pride. Apay inteng, at daaya diyo pagkinkin na awatan kan ni Pari Badong? Awan mat. Ay, isumot lagayam asaan nga umay ni Pari Badong dito'y balay. Tagumurgura kan ka. Apa agumura kat awan basol ko kan kuana? Sikan ati makisaukan kuana. Ado ka no ti kayat na damagan kat. Kasi itian niya. May papansiguro iti panangidaulom dito'y barangay tayaw. Ado manan ti saludsod na dadya tao. Iso nga rod nga kakasarita. Narigat mat no adda ka barangayam nga agsaksakit tinakam naken ka. Aray! Jay kagurgura ka, Kapitan. Apay ayang amin akagurguram. Umay nakalangaro dun sa rungkaran dito'y balay. Apay, Kapitan! Ay awisak ni Paribadong tagsyak kabay. Ada arak ko. Umayakon paray! Nagalisto ka na. Kaskala nakangag at hulang. Ay, paray! Urayan na gaon! Hoy, Badong! Di ka lang mabain! No arak, nagalisto ka! Sakbay nga ginumta. Damagakan ka. No apa nasakit tinakam mo kanyak. Nagkunamot, pare? Ewan at di kamit umumay iji balayan. Ulbo, dyan ang ibagay ti dayta, pare. Agsat takinin. Ako rin kataad na kanumot damagam kanyak. Ano day dyan aminin? Kapadpadakan sa amutin nga kamaw. Ay, pasensya ka gaya maparay. Ta saan kami pa'y makakolektar iti basura ita. Ta imparsarada mo te sanitary landfill. Ay, wait! Dayta, pare. Ay, dayta gayam ti kayat ko adamagin kan ka.
Ay, sinong bata mo tin? Ay! Wen! Itatanasong bata mon paray, agsyat taginin! Ay, sige. Siya ta. Agpaayab iti meeting ni Kapitan. May naig iti sana makulkolekta basura. Mapankag damag Saanan ta nagsarita kami matan, mare. No kasta, okay kayon. Wen mare, friends kami manan Ay kamayat ano kasta. Wen, narigat no gurguraem ti Kapitan, mare. Ay kawan Angem nasayaat mat no agpaawag iti meeting ni pare Inteng. Tapno malawlawagan dagiti tattao. Dagiti ang kakabaranggayan, rumbang lang nga agtutunos, Tata Badong. Saan mo aguraan dagiti opisyalis yun? Ti saan apagkikinaawatan, idalan itinasaya at asaritaan. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Gani. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iti ingkay panagdangan.